isehluleki nasi-ke yiso-ke lesi isehluleki ngizama unikhombisa abafowethu lapha emakhaya ukuthi bafowethu usathane uhleze nomthandazo omubi ngawe. Yebo Nkosi. Ingakho kufanele wonke umuntu ophilayo phansi komthunzi welanga uhleze ulwela ukuthi usathane intando yakhe engafezeki ngoba kuthi umthandazo lesikhathi ulibelo wona utshwala usathane ukuthi usukethandaza ethi akayilutho ubani uyahlupheka ubani uyehluleka ubani ngeke aphumelele. Umthandazo kaSathane kumele ungawemukeli ngoba usathane usuke eqamba amanga kodwa mayikhuluma into uzoyemukela ingagcina isiyona. Mina ke ngiphikisana noSathane ngithi nanku umuzi uyabona muhle kanjani ngawakhela abazali bami bangibusisa njengoba ngithanda umhlaba wonke kangaka namhlanje kungenxa lomuze nobonayo. So umuntu othuka lento uthuka isibusiso sami sizolwa isona futhi naye umuntu othuka abalandeli bami nothi namhlanje kunabalandeli futhi uthuka laba abantu abagcwele